M23 kuri FRDC aba noneho sabarwanyi bo nibabyenda gusetsa isasu riravuga bakiruka nk'abasivili. Naho FRDC ati mwebwe maze gutwikira abasirikare babiri ndetse batanu bamaze gukomereka. M23 ati ntimukabeshye urwo rutonde murimo murabeshya isi, mwebwe ntabwo mwaza kuduhagararira imbere. Basetse cyane. Naho M23 yakomeje inaha ubutumwa Perezida Kisekedi imubwira ati wikomeza kumenyera u Rwanda wowe twahoze turi inshuti none urashaka kutwigarika wirengagiza amasezerano twagiranye kandi asobanutse neza. Imitwe yitwaje intwaro itishoboreye nayo iti reka twebwe turambike intwaro hasi da turumva iby'urusoro tutaza kubivamo. Naho abandi banyekongo ati izi mbunda ko zirasa kurera ko wagira ngo niza abanyarwanda neza. Naho M23 ati ntimubekere u Rwanda izi mbunda nizacu, ati twebwe tuzabarasa niba na perezida iby'amasezerano ndashaka kubyumva tuzabimwumvisha ku ngufu dukoresheje intwaro. Ngaya makuru ari ku butaka bw'isuga bw'amaraso bwa Kongo aho intambara ikomeje kubera ku mpaka w'u Rwanda, aho M23 ikomeje gusakirana na FRDC. Ngwaye ikaze. Ndabizi ko ari amakuru ukeneye kumva ari kuvugwa ku butaka bwa Kongo akomeje gusakiranya ingabo za FRDC n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Uyu mutwe ngo watangiye no guca amazi ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe witwaje intwaro wa M23 wamenyesheje leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko ingabo zoherezwa kuwurwanya ziciriritse cyane ku buryo ngo zidashobora kubavana mu byimbo byabo. Bikubiye mu butumwa umuvugizi wa M23 Major Uringoma yageneye umuvugizi wa guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru ku rwego rw'igisirikare Brigade General Sylvain Ekenge kuri wa 7 Kamena 2022. Kuri uyu wa gatandatu kandi Kamena 2022 General Ekenge yatangaje ko M23 yagabye ibitero ku birindiro byayo biri mu gace ka Bugusa Groupe Majomba muri territoire Rucuru mu Rukerera ikoresheje intwaro za Canon zirasa kure cyane, yica abasirikare babiri abandi batanu barakomereka. Ariko Major Ngoma we yanasobanuye ko ingabo za RDC zizwi nka FRDC arizo zagabye igitero kuri M23, abarwanyi bayo barazirukankana bazigeza irumangabo. Yavuze kandi ko kuba General Ekenge yatangaje ko abasirikare bapfuye ari babiri bisekeje cyane mu kugaragaza ko baba barenga uyu mubare. Aseka cyane ati mu ntambara muti intwaro n'amasasu nk'abasivili kweli mwaje kutugabaho igitero twabasubije inyuma kugeza rumangabo. Twafashe intwaro nyinshi nko muri Kibumba twifashishije izo ntwaro uyu munsi saa 11:30 mwaje kutugabaho igitero tubasubiza inyuma. Yakomeje agira ati mwasinye kwitangazo ruvuga ko hapfuye babiri hakomereka batanu. Generali wanjye nk'umusivili mwiza ngira ngo mwabonye ibyo twakoze kandi ni isomo kuri mwebwe. Ndatekereza ko ari umuburo wa nyuma kandi nimukomeza kubera ko dushaka amahoro mwebwe ntimubishaka. Major Ngoma yamenyesheje General Ekenge ko abasirikare ba RDC badafite ubushobozi bwo kuvana M23 mu byimbo kuko ngo baciriritse cyane. Ati ntabwo mufite ubushobozi bwo kuduhagarara imbere, ntabwo mufite rwose. Mubeshye umukuru w'igihugu, mwasenye igisirikare bwana General. Igisirikare cyanyu kiraciriritse cyane pe. Uyu musirikare yavuze ko RDC nk'igihugu cyiza idakwiye abasirikare nk'abo ifite ubungubu batuma Perezida Kisekedi yizera ko bafite ubushobozi batanamuha amakuru nyayo yibera ku rugamba ku buryo ngo bigeraho nawe yemera ko leta y'u Rwanda ishyigikiye M23. Major Ngoma yasubiyemo ko M23 yifuza amahoro ariko ngo FRDC nitabyemera abarwanyi bayo bazayibyemeza ku ngufu baciye mu mirwano. Uyu mutwe wa M23 wanateye agatoki kuri Perezida Kisekedi uhakana gukorana n'u Rwanda, usobanura ko hoza ari inshuti ya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Kisekedi Chilombo mbere yuko umukuru w'igihugu. Uyu muvugizi wayo Uringoma yabitangaje mu butumwa yageneye uyu mukuru w'igihugu n'umuvugizi wa guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru ku rwego rw'igisirikare Brigade General Sylvain Ekenge. Uyu musirikare yanatanze ubutumwa asobanura byinshi ku mirwano yahuje M23 n'ingabo za leta, yemeza ko zifatanya na FDLR Nyatura n'indi mitwe yitwaje intwaro hamwe n'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Ku masezerano ya M23 na Kisekedi yo muri 2020 Major Ngoma yagize ati hari amasezerano asinyo hagati yacu na guverinoma ya Felix Kisekedi na mbere yuko aba Perezida wa Repubulika hari umubano mwiza hagati ya M23 na Antoine Kisekedi. Twarwanyije Kabila dufasha uyu Perezida uyu munsi avuga ko duhabwa ubufasha n'u Rwanda mu gukora ubushotoranyi. Byashoboka bite ko dushotora iki gihugu? Byumvikana bite? Twebwe nawe twasinyanye amasezerano kandi arasobanutse neza. Mu masezerano uyu musirikare yemeza ko M23 yagiranye na Kisekedi harimo kumufasha kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF ukomoka muri Uganda, ngo bagomba kwifatanya n'indi mitwe irimo MRC ya Jean Pierre Bemba n'undi wa General Faustin Munene. Major Ngoma abona ko nta nyungu leta y'u Rwanda yagira mu kuba yakwinjira muri aya makimbirane, yemeza ko ari abanyekongo. M23 yongo iraharanira uburenganzira bw'abaturage babayeho nabi kubera ko abayobozi ba RDC bananiwe gukora inshingano zabo. Bamwe bari guseka ariko abandi bari kurira. Igisirikare cya leta ya RDC
FARDC cyo cyemeza ko ngo abasirikare bacyo babiri bapfiriye mu gitero ishinja umutwe witwaje intwaro wa M23 kugaba mu gitondo cy'uwa gatandatu Kamena 2020 abandi batanu ngo bagakomereka. Iyi mibare yatangajwe n'umuvugizi wa guverineri y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ku rwego rwa gisirikare Brigade General Sylvain Ekenge mu itangazo yasohoye mu kanya gato gashize. Ariko ibingibi bitandukanye n'ibyo M23 mu gitondo ko FARDC ariyo yayigabyeho igitero. General Ekenge nawe yavuze ko abarwanyi b'uyu mutwe witwaje intwaro bazinitse barasa ibisasu by'imbunda za kanoni ku birindiro by'ingabo za leta, bakavuga ko ngo izo mbunda za kanoni ari imbunda bahawe na leta y'u Rwanda. Yagize ati FARDC iramenyesha abo mu gihugu no mu mahanga ko mu gitondo kare cyo kuri wa gatandatu Kamena 2022 abaterabwoba ba M23 barashe ibisasu bya kanoni ku nkengero z'ibirindiro bya FARDC muri Bugusa, Grupo Majoma, muri territoire Rutsuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Ku ruhande rwa FARDC hapfuye abasirikare babiri hakomereka abandi batanu. General Ekenge asobanuye ko FARDC ubwo yagabwagaho iki gitero itasigaye yifumbase, ahubwo ko nayo ngo yahise irasa ku birindiro bya M23 kugeza mu masaha y'igitondo cy'uyu munsi. Ibi yameza kandi ko kuba M23 yarakoresheje kanoni zirasa kure bigaragaza ko ikikiwe n'inshuti y'igihe kirekire ari y'u Rwanda. Ati ikoreshwa rya kanoni zirasa kure rihamya ko M23 ikura ubufasha ku nshuti yabo y'igihe kirekire u Rwanda. Naho abo nyuma yo kumva ko urugamba rushyushye ngo Kodeko yari maze igihe kirekire yica abaturage umusubirizo nayo yemeye gushyira intwaro hasi, yabonye itabishobora da. Igisirikare cya Kongo Kinshasa FARDC cyahise gitangaza ko umutwe wa Kodeko wiyemeje kureka ibikorwa by'ubwicanyi ugashyiraho intwaro hasi nyuma y'ibiganiro bya politiki na leta. Coopérative pour le développement du Congo Kodeko ni umwe mu mitwe ivugwaho ubwicanyi bukomeye cyane mu ntara y'Ituri. Uyu mutwe wiyemeje gushyira intwaro hasi ejo kuwa mbere nyuma y'ibiganiro bihuza amoko muri Ituri byitabiriwe n'abakuru b'ubwoko bw'abarendu abenshi mu barwanyi ba Kodeko baturukamo na leta ya Kinshasa. Raporo ya FARDC yasubiyemo amagambo ya Celestin Tawala wari uhagarariye buriya bwoko avuga ko Kodeko igiye mu nzira y'amahoro. Twizeye ko kuva none amahoro agarutse mu ntara zacu. Abari bahagarariye ubwoko bw'abarendu ngo bavuze ko bumvikanye na leta kumufasha abarwanyi ba Kodeko gusubira mu buzima busanzwe. Ibiri mu byibanze abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro y'abanyekongo basaba leta mbere gushyira intwaro hasi. Kodeko yari maze igihe kirekire ishinjwa gukorera ubwicanyi bukomeye muri territoire ya Jugu ho mu ntara y'Ituri burimo n'ubwabaye mu kwezi gushize aho abaturage bagera kuri 50 biciwe mu gace k'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Uyu mutwe n'indi ikorera muri Kongo Kinshasa ikomeje gukina intwaro hasi mu gihe akarere gakomeje gutegura ingabo zo kujya kurandura imitwe yitwaje intwaro imaze igihe kirekire yarayoboje Kongo. Naho imirwano ya FARDC na M23 yo yubuye nyuma y'icyumweru hari agahenge ibaye nyuma yaho akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano gasabye impande zombi kujya mu biganiro no mu gihe impuguke mu ngabo z'ibihugu bitanu muri birindwi bigize umuryango w'akarere muri Afurika y'Uburasirazuba EAC bari mu nama Igoma guhera kuwa 4 Kamena. Izi mpuguke ziri kwiga ku buryo mu burasirazuba bwa RDC akorezwa umutwe w'ingabo zajya kurwanya imitwe yitwaje intwaro yanze kuzirambika hasi nyuma yo kubisabwa n'abakuru b'ibihugu bateraniye i Nairobi ku 21 Mata 2022.